Namna Silli Saudani depuis Conakry le 4 septembre 2022 meɗen salmina on nokku ka wonɗon siko ɗum rabbu samawati wal ardi mo yaray ka bimbiɗo kadi en waray sendode yoga e toɓɓe wawayde ɓeydude banadama o nder gurdam makko ɗan o anda si tawi himo e muskila himo e probléme honno o yaltirta e muɗum si tawi mo e faljeriji ko honno o ñawdirta ɗin faljeriji makko hara o yiltitake e fillita goɗɗi si tawi mo wondi e yimɓe wonɓe mo sonjude o ƴeewi to gurdam makko ɗan o ndara tawi wona kanko woni sonjude hoore makko. Partagez le live, mettez les cœurs, vous êtes sur la page de Naouna Silli depuis Conakry. Merci. Nokku ka wonno meɗen salmina on no tawa yewtere nde duwaɗa yewde ka mun nden mbimmi ɗo kala hunde nde wonɗen e muɗum aray makka nde labba aray makka nde moƴƴi si tawi bone ala e nder mayɗe si tawi ko wiyete kon fenande ala e nder mayɗe si tawi ala e nder mayre kadi ko wiyete kon nandintinagol nandolla hypocrisie no tawa ko woni jiɓutude gurdam yimɓe ɓen ko woni sendude yimɓe ɓen ɗi piiji tati ɗi yewtuɗen ɗo ko honɗum ɓannidirta yimɓe ɓen ko ɓarnidirta yimɓe ɓen koko wiyete kon sécurité amne c'est à dire oɗo anda himo daɗi oɗo anda himo daɗi oɗo tawno hooli oɗo ko ɗum ɓannidirta wonkiji ɗi sowona ɗum kon kala dogay o ko honɗum ɓannidirta yimɓe ɓen ko goonga wawata ɓannidirde yimɓe hara ko ɓannidiral goonga yankowal mana ko duumoto ko ɗum waɗi nelaɗo alayhi salatu wassalam ila ñande ɓe fuɗɗi yottinde ko ɓe nela kon wonɓe ɓe jokkude ɓen ko wonɓe ɓeydade ala ɗoytade ha ñande yawmal qiyama haray no ɓeydade tu ma wiyen ha sanga ka ɓe faati ɗon koko wonno e ɓeydade ɓeɗe ko andude ɓe filmu ko honɗum waɗno ɗum ɗon ko nde wonno hakkunde maɓɓe ton tooñe ala nder ton lo mal bone ala nder ton fenane nden nde ala place par ce que ɗani ko fenande jibinta bewre a jippitoto ka hoore leydi dippa koyɗe maɗen ka hoore leydi déchargeoɗa ɗin étiquette ji ɗi waɗuɗa hoore ma si hendoɗa barkiki si hendoɗa neman kadna ɗo hay opportunité ji gon ton sababuji gon ton a tippay koyɗe maɗen ka leydi mana a jaɓay ko wonuɗa ko anda tu jeune être humain vulnérable et faible antun a wawata yawde e piiji goo a jaɓay on réalité bemma ɓura hay goto ƴiƴam wonɗan ɗan ka ɓanduma wona kange no arduɗa noon ko noon oɗa ardi hendu ndu wonɗa fofude ndun nasoroma moƴƴindu ñamete mo wonɗa ñamude on nasoroma moƴƴin a jaɓay ɗum ko a bani adama point barre si sababuji goo yaltitane si fuɗɗoɗa yiwde aljanna si fuɗɗoɗa créer des relations ji des relations saines sans hypocrisie donc haray aray ka piiji maɗi moƴƴi ma gurdam maɗa moƴƴi si tawi ko wiyete kon bone ala to ƴettu bikki winda ɗum ara nun ɗum tawa bone ala to
tawa bone ala to andi be bombe fu wona wonde ka fuɗɗode ɓe hollete ko ɓe bombe no bondo hay goto arata wiye ko mi bondo ɓay si o feññini ɗum ɗon no gasa wawata jabude yo naɓidu piiji ɗin fof aray maka moƴƴi hakkunde ma e ɓandu ma no hakkunde ma e gurdam ma no hakkunde ma e relation ji maɗi aray makka ɗi moƴƴi ɗi laabe ɗi fota si tawi bone ala nder to sa andi bone no ton habbo ko wiyete kon bafal ngal ngal omboto ko siko joni ma ko jang il aura toujours cette séparation explosion ngal bafal ngal omboto ko boni konko ko bonnata a etay woni heeway tun hibbitata noon sona hoore wonɗo ettude on dewgal ma ngal aray ka ngal moƴƴi ngal laabe entreprise ma on waka zalika voyage ma on waka zalika enɗam maɗan waka zalika golle maɗen waka zalika couple ma on amitié ji maɗi relation ji maɗi projet ji maɗi aray makka ɗi moƴƴi ɗi laabe si tawi bone ala nder to si tawi fenande ala nder to si tawi nandintinagol ana nder ton nandintinagol dewle buyno boni hande wondigal ji buyno boni hande entreprise ji buyno ɗaani ko ɗum ɗo woni ɗi ɗanninde aduna on no heewi sababuji ɗin wona ka gaɗa cangol tun ɗi woni kala ka dariɗa so tawi ko hoore leydi Allah ndi dariɗa iɗa suti bana adama wono ma iɗa suti leɗɗe iɗa suti pelle andu sababuji no woodi ɓe innata kon les opportunités no udditi faamu tun wawugol jogagol ko ɗum landaɗa siɗa faala heɓude Allah ko premier pas on o landima c'est à dire laawol ka faalaɗa évoluer ɗon sabu mo faalaɗa nangude on kanko ko o landima fi ya wuuru ko ya jogo jogoroɗa sababu on koko mi wonima haalande ko alda e bone jogoroɗa on sababu ɗon ko alda e beppale fenande ko alda e nandintinagol hypocrisie parce que si ɗiɗo tati naati nder ɗon no way si virus naati e ɓandu ma si naati e ordinateur siko dewgal ngal lancoto peccek bone beppale e nandintinago naafigal kaaɓe accata wondigal accata mojobere nde wonno noon buy e meɗen wona fuu fayda koye ɗum ɗo ne'a andi ko ne'aɗa e mum kon ko a produit déjà ɗum ɗon ko a makiti ɗum ɗon mo wondoyɗa e mum wo ko on makiti ɗon yeyata wote joni si tawi e nder famille gonga ala to few babaru ndun no wawi toñude nenere ɗum ñaawowo inna nenere ndun heɓata gonga e hoore babaru debbo heɓata gonga hoore modu mum nene si tawi nene jon no wawi toñude ɓiɓɓe ɓe ñaaworu ndun ara wi'am ɓe ɓiɗɗo heɓata gonga e hoore nene c'est terminé c'est ɗum ɗon ɗon lanni c'est terminé
on ɗon famille ko famille fenande, ko famille bone, ko famille naafiɗi nandolla. Neɗɗo non heɓaɗo e ɗum ɗo janɗi e ɗum ɗo, sa inni a huwodira e makko, haray a heɓi golle, an wiɗo huwodira e makko. Par ce que oɗo neɗɗo o anda ko honɗum woni goonga, ko o andi ko honɗum o faala, imo andi ko faala, mais o anda ko honɗum woni goonga. Donc ɗaɓɓugol ma an hollugol mo goonga kan, par ce que an yiɗa andi ko goonga kan, tabintinta wondi kan. Ɗaɓɓugol mo hollugol goonga ko soñjitagol, c'est dans le sang. Ko welata makko ko ɗum woni goonga makko kan, shahab beleɗe. Mais andu tum hunde wotere, fenande halkata sona fenowo. No ko deftere a winday woni. Andi en ka hoore leydi ɗo goto kala no windude deftere. Historiquement on ko deftere. A sikkay sa windi a feƴƴi, non. A jangayde kati. Ɗum ɓe netta l'histoire rattrape toujours, c'est-à-dire tarikama on nangima. A waɗay ɗo goɗɗum hande, sikka feƴƴi, feƴƴali. Ko deftere hiɗa jindudude e mayre. Si ko woni tun Allah subhanahu wa ta'ala taguɗo ma kanko wona hawjuɗo, par ce que ko lo'i hawjata, himo sutima himo ndarde. Si a acciti a rottike ko moƴƴi, o fitta o itta. Si a ɓeydi mo habbima ha e point, kono noon kanko nangande makko nden e nangande bani adama na goto. Si Allah waɗima cakak, futinowmo ala. Golleji ma bonɗi ɗin si rattrapima, si fuɗɗikama récupérede, a ruttaki e beppala e fenande, a ruttaki e jamfa, a ruttaki e tooño, ha Allah nangima ka aduna ga wonɗe yewde tam. Si o teɓɓikama, mi wondiri Allah tagno a anday ko Allah nanguma, hande Allah nangima. Donc haray e wi Allah no wawi hesindinde piiji ɗi, wota sikku laawiki. An wonɗo e coupeur de route, an wonɗo e deal, an wonɗo e prostitution, an wonɗo escroquerie, abus de confiance, an wonɗo e parasite yagal, an wonɗo e kala ko wiyete jamfaji, filonji ɗi goɗɗo anda inde mum, ɗi liɗɗi men lintalin, an wonɗo drogue, alcool. Allah no wawi hesindinde gurdam maɗan kadi, mo wayɗan hesindinde si tawi a ƴetti conscience. Par ce que honno bana adama changerta, c'est des étapes. Étape arano on fi yo bana adama wawko yaltude ɗiɗo piiji ɗo, c'est la prise de conscience, c'est-à-dire neɗɗo on c'est-à-dire o andita, o yi'a bonnere nden taw. Andi fenande ɓurde hulɓinande, fenande ɓurde mawde ka hoore leydi ɗo, ko sikkugol ko e goonga wonɗa. Nden fenande ko wi hulɓin. Ko ɗum waɗi le religieux est très dangereux, parce que le religieux pense toujours qu'il est sur la vérité. Fenande ɓurde hulɓinide, fenande ɓurayde bonnude nden ka hoore leydi ɗo, ko sikkugol ko e goonga wonɗa. Sikkugol ma sa toñi ɓengu ma, on ñaawowo fenowo, wiigol ma an ɓengu ma heɓata goonga e hoore ma, sikkugol ma ɗum ko barki, ko diina, ɗum no hulɓini. An bandiraɓe, an neniraɓe, toñugol ɓiɓɓe ma, sikka ko neɗɗo ñaamirowo diina ko arata wi'ama ɓiɗɗo ma heɓata goonga hoore ma, wallahi ko ka yiite wonɗa yawde. C'est-à-dire an visa ala ko direct.
toñe ko toñe yimɓe ɓe woni mo koɗe laba yeeso ma wo mo towñuɗa on no wayi wo toñe ko toñe sangata gonga ko gonga no ka way woni ko haysi goto jaɓali ka haysi goto ala ɓawo makka haysi jogiiɗo gonga on ala paɗe ko watto gonga ko gonga ça ne change pas andu noon fenane nden kayre nde halkay woni gonga kam wurnay woni donc na goɗɗo on ɗawan ko deftere ma nde wonɗa windude e nden deftere a janngay nde ka aduna ga taw aduna on nana yiya ɗum ɓenta karma partagez le live, mettez le cœur. Ara wi aduna on no heewi tew sababuji wallahi aduna on no heewi tew sababuji ya tellement d'opportunité si tawi a jaɓi jogagol ko wiyete ko accutugol bone jogo gonga yalta e nandintinagol a suɓoto sababu mum faalaɗa pour évoluer yanna plein kon ɗum woni hadde évoluer ɓeydoɗa kon ɗum woni hadde yiyaɗi sababuji sikka hiɗi ka gaɗa maayo c'est tout simplement tu es dans le mal tu es dans le mensonge fenande wumin ɗina e bani adam fenande nandintinagol haɓɓay goɗɗo joloko hypocrisie waɗay jolokowal e ma nandintinagol nandol laara ida andi ko feññinanɗa yimɓe ɓen ko wona ɗum wonɗa c'est à dire ko basal wurinna c'est la source de la pauvreté nandintinagol parce que jawdi il faut être authentique et original ndaaro produit ñande produit on acci wonde original o joma produit on perdi ah oui produit hino marsude mana makiti yeyeteɗo wiyete produit hino marsude fodde ko wona sodirede konno e makko ñande ko wona sodirede ko iwi e makko o c'est fini o acca e marsude o muta jeyi ɗo to makitiji buy on wayre no idi ka marché ɗi mutta jeyi fenande naati nder to donc siɗa faala dewgal ma ngal yo moƴ entreprise ma projet ji maɗi relation ji maɗi piiji tati a yaltina e nder to ara nun ɗum yaltinton ko wiyete ko bone yimɓe wawi détaillde ɗo duuɓi tati bone no ɗuuɗi noon emba bani adama hino boni sa nani musidɗo ma no goɗɗo haalay goɗɗum tun o hoolo jogo mo nowru ndun joɗɗinamo ko nagge si a waɗa naali mo ɗum a udditali mo gite ɗen ɓe halkay mo ɓe rewa e makko ɓe halke bani adama hino boni sa andu ko ha honto bani adama boni a renoto e bani adama sa yi bani adama musidɗo ma tuma kala o nani yewtere woni ko e radio woni ko e télé woni ko e hunduko bani adama o nana tun yewtere nde o inna ko goo on joɗɗinmo ha o jowɗo udditamo gite ɗen si wona ɗum oɓe halkay mo ɓe halka sa udditimo gite ɗen o inni gite ɗen uddota ko raɗo mo pottintinmo ka entreprise ma ka gurdam ma yo yalto ya few no gasa si ɓe adini mo gite ɗen udditata
bani adama moƴƴa mi haalanima ɗum wonde moƴƴuɓe ɗuuɗaka hoore leydi kala hooliɗo bani adama kala wiiɗo kañum no hooli bani adama hulum on ɗon taw Allah wiyalen haynoko ya hoolo bani adama kala ka Allah wiya hoolo andu ɗum ko hakkunde ma e makko na hakkunde ma e bani adama de bani adama ko a jonnutomo haqqe ma makko siko kilo 2 o pesata confiance jonnitamo kilo 2 jogirtoramo embere ko o pesata kon salagol ma kadi wadde ɗum ko e fenade wonɗa fenade bappa ɗum no ɗuuɗi noone bani adama wonirta e fenade sukka yi bani adama hande fayda a yewtida e makko jiɓoɗa si tawi ko bani adama himo nanude sadi haraɗa yewtudude e makko mouvement ji makko ɗi no wonma jaborren landoɗa so tawi ko neɗɗo wonɗa yewtude mum ka ko leggal par ce que faaleji makko ɗin passion ji makko ɗin no buumi gonga kan wiyata donc arayn joni non nde wonno ɗiɗo tati c'est à dire bonere fenande e nandintinago naafigankaago lanni naatude ka gurdam men lanni naatude ka dewle lanni naatude ka gollidalji men nde wonno en naadi ɗum ɗon hakkunde men e Allah ɗum layi non naati ka gurdanji men foppet muɗum haray sa'i be relation ji no lanci sa'i be dambude no ombi ɗum ɗo no jiɓi woɓɓe ɓe wayraynoɓe e dewgal wengal ngal lanni ɓe wayraynoɓe e leydi wendi ko ɓe paako ɓe haɓan yaltira jemma ɓe wayraynoɓe golle masha Allah ɗe lanni ɓe wayraynoɓe mbuuɗi ɗi lanni ɓe wayrayno hiɓe ka yaasi ɓe tawa noon si ɓe dogali kaka kaso ɓe wayrayno ɓe wonde e cellal ɓe seedi e cellal ɓe wayrayno ɓe ɗanade ɓe acci ɗanago joni noon ko ya andu tuma kala dambugal go on mbi andu dambude go no udditi on bagol ngala dambugal on bagol ngala dambugal automatiquement ko ɗum udditata déclenchata ɗeya dambugal minni ɗo dambugal ça c'est dans le monde physique dans le monde spirituel c'est les opportunités sababuji no satti mi yaali ko satti ka hoore leydi ɗo ombugol baafa hucca c'est très difficile c'est très douloureux parce que bani adama no yiiɗi ko woowako ko andako baafal koye suudu wonata suudu ko daɗɗude koko wowta yaltugol e ndun suudu omma ngal baafal jonna saabi on jooma baafal yaha c'est très très difficile waynondirgol e dewgal c'est difficile avec tous ces espoirs et ces promesses c'est très très difficile waynondirgol e weldiɗo ma jaatigijo ma c'est difficile waynondirgol e leydi ndi wowɗa c'est très 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 difficile yaltugol e golle ɗe annduɗa c'est difficile mais ko honɗum ɓuri sattude ko honɗum ɓuri sattude ko nde tawata a fiinaaki nde tawata hiɗa yahande opportunité ji kesi mais tawa a fiinaaki le mal, le mensonge, l'hypocrisie
hara finaki few sikka no problème on ko to wontiri ronka yide ɗi virus ɗo tati ƴetta ɗi virus jo tati kadi yaha e sababuji go kesi ɗon kadi a on mbayɗi yalta buye meɗen ɗo si dambuɗe mum ɗen ombike ma dambugal nga woni e mum ngal ombike sikkay kammu ngu yani e hoore mum ɓe sikkay c'est la fin du monde chez eux non min nawna selli mi innima dambuɗe temedere no wodi udditiɗe labbaɗe ɓurɗe a dambuɗe ɗe wonɗa e mum ɗeɗo fof kadi no habbima ngal fa law ko ngal natta e mum mais ta jaɓu naatudude e ɗi piiji tati ɗi mi sifanima ɗon e ɗen dambuɗe kese ɗo c'est là le plus danger on ko ɗon woni bone on ko ɗon woni si tawi a yalti e dambugal go a on mbingal accu saabi maggal on to ngal ɗon saabiwal udditoyta bafe ɗo accu on saabi ñolɗo ton naatida e ko wiyete kon moƴƴere naatida e ko wiyete kon goonga hay si welata naatida e ko wiyete kon authenticité ko wonuɗa ko wallahi mi innade goɗɗum go me a wuura e gurdam newiɗa yalta e ma incatan danka gurdam ɓittiɗa yalta e compétition pénale partagez le live et mettez les cœurs. Kono non wawata joni a seedi e partenaire ma ba fangal ngal fermike kono non daɗirta koko heɓmaɗa wata heɓeɗa ko lontingol thérapie cognitive tadi ko a lontinir koyɗa wata jaɓu faljere nde waɗuɗa yiltitoɗa e mayre e wigol ko Allah moyino ko gere jokkilan ɗum fuu ko mande needi ndi ne'aɗa ni ko needi penade andi si goɗɗo ne'ama ka babaru toñata ɓengu mum ñawo on ara inna ɓengu heɓata gonga hoore babaru ara mo suti erreur babaji a ne'ama e needi ka lanɗo toñata laamaɓe mum goɗɗo ara inna non ko laamaɓe ɓen woni ne'aki a ne'ama e needi ka goɗɗo wonata parasite o gollata holorɗo sadakaji tawata ko on woni moko baajo fewjowo e nokkure a ne'ama neydi ka tawata fenande nden ko nden wayla waɗa gonga si tawi tun hiɗa yahande gurdam kesa a wawali ɓortade on dolake a naatidi on dolake e ɗan gurdam kesa noon a yalta e majja ko ɗum yiyata neɗɗo no inna himo gera na himo waɗa e biniri himo foosa himo winda ɗum ko ɗum wiyete diina pénal c'est ça sa jaɓali gonga kan ko fena nden jaɓata a wonata vide gadna ɗo si a gollali ñallal ngal a golla jamma naara o bandi ko ñallata walade kono si a ñalli walade ɓay ɗamari reedu ñamayno ɗamari awra bugotoɗo si niɓɓi a yaltay a ala to non ko ɗum waɗi yawmal qiyama kadi ko chambre ji ɗiɗi pet ko amma hiɗa aljanna maɗa ka yite demi ala hakkude ala ka aduna ga ko amma hiɗa e ko moƴƴi ko amma hiɗa koye boni ko a wata noon famde ɗum ɗo a jaɓɓali wongol authentique yalta e gurdam nandintinagol donc arewta feƴƴi gurdam maɗan
e bugitagol bone on e woɓɓe go si a seedi e goɗɗo e dewgal wota yaw e ngala dewgal e ƴettugol bone on fof bugito e mo seeduɗa e ɗaɓɓitu lowre nde remuɗa nden nder ton ndara nden lowre hara jaɓani remirgol no gande kadi terto ko oɗa ko mi fillito ɗum ɗo noon wata gasude si tawiɗa e gurdam nandolla nden nokkure ɗo ko buy metti fi wongol authentique andi gonga no haa mais ko lekki ko hatta yimɓe ɓen jaɓa gonga ko par ce que gonga kañum no mari golle fenande ko miijagol tun e yela fof ko wiyete peppale ko miijagol tun e yela ono wigol miɗa gera miɗa jokka sari ɗum ko miijagol tun e yela tina nanna rien à foudre c'est-à-dire ko a ƴettu hande kadi responsabilité bugoɗa nokku goo fuu so ala ko change sa ala ni wiide ɓiɗɗo ma hoore ma wonɗo fimude trop imo gera mais waccere drogue fi on wonno toñude ɓengum ma toñam o accita fi honɗum déjà wi wona kanko c'est à dire dina pénale gurdam pénale ko yelaji e miijoji amma la vérité c'est le travail ko yimɓe ɓen huliri gonga yimɓe ɓen salori gonga par ce que gonga noddete e golle in kañum ko gollugol na naafigan kaku na nandintinago mbuuɗi maɗin perdi e ko gere ɓe waɗmo ɗon ala hunde ko golla tinanna rien à foutre mais mbuuɗi maɗin boni koye fenade wonɗa a ɗaɓɓitay joni ko honto tippuɗa ko honno gerduɗa ko honno ukkodirɗa e ɓe ko honno dépensirɗa ko honto ɗi woni yawde voilà là c'est le travail nde wonno ko neydi ɓurmi e meɗen neɗa neydi jamfaji neydi penale neydi tooñ neydi koyɗi donc on préfère l'irresponsabilité totale dans notre vie le mensonge et ça ne paye pas yata nokku parce que tant que a finaki artay si a yani e bone on kañum accitatama par ce que bone on na kañum artay ma ko an yeyi ɗaɓɓiti bone ko an yeyi eti na bone woni ɗaɓɓitude bane adama de ko bane adama woni ɗaɓɓitude bone noon kañum ha jaago sa lanni rondade fodde defte wonɗe ton ɗen a janngal ɗe faama hunjoɗa ɗe accitatama kañum a fiinoto ha laaɓa pot si inna noon mi yeehi kon tuma minen mi innata sofi sa yaadi e goɗɗo ha a nanirimo miɗa gera andu o faalaka sanjude ko Allah muuyi o faalaka sanjude ko menen ko ni men tawri ko ni men tagira o faalaka sanjude wota soñjito kadi ta waajo neɗɗo wawɗo noon si tawi ko sanjowo o jooɗoto o miijito o ɗaɓɓita ko ngesa homba o rewi e nder ngal huwodira o inna moodi mi remitirtani hande kadi o yaltida expérience ji kesi o jaɓata hande kadi bonnowo o jaɓata hande kadi fenowo o jaɓata hande kadi nandintintoɗo ka gurdam makko o waɗata o jaɓata waɗowo ɗum voilà oɗo ko giɗo Allah ɗum ɗo wiyete tuubuɓe lut ko fof ko peppale ɗum ɗo wiyete tuubuɓe hande kadi a jaɓata bonno a jaɓata fenowo a jaɓata nandintintoɗo ka gurdam ma an a waɗata ɗum a jaɓata goɗɗo waɗa ɗum a yadata e waɗowo sifa ɗan gurdam Vous devez être sincérité. Découvrez en toute sincérité votre part de responsabilité. C'est-à-dire, ɗaɓɓitande nuɗɗangol hoore ma
ko gebal hunɗum marɗa e ko ko ñiddi ɗo ko gebal hunɗum marɗa e ko ko ñiddi ɗo hande kadi hara jaɓɓali sifa ngal ɗon gebal tawe e gurdam ma kesanɗam faaloyɗa créde ɗa par ce que sa yaadi e mum ton ko rewɗa hoore ma ɗa ko reway kadi e hoore ma jon non ɓay woni ɗiɗi ma tati ko on tuma noon nanata l'irresponsabilité maɓɓe on excusez moi miɗa gera sa yaadi e goɗɗo ha o wi mo gera hay ka chambre si ɗon kafe chambre yaltimmo no fi honɗum a anda si o yirtitoyke ma o yehi ɗaɓɓugol lekki si tawi wona amɓe wiyoyta ko an woni guerewo makko ippe empoisonné e yimɓe no piyummamo a yii a yiyal yimɓe no piinene mum ha wari fi goɗɗo no wiɓe wo nene maɓɓe ko ñande sa ɗaɓɓi jawdi a heɓali haaju nene ma e ɗum sa ɗaɓɓi ɓiɗɗo a heɓali haaju nene ma e ɗum haɗi yiltotoɗa e wonkinji ma ɗi ndaara ko honɗum woni nder ɗon la sincérité si a yaadi e goɗɗo ha a nani rimu miɗa gera giru pottitoɗa kisam hila ɗum si o yiltitike ka allaji makko ɓe wawi wiide ko an germi par ce que ɓen ɗon kan c'est à dire c'est des techniciens si a ari ɓe ndaari yeeso ma gon ɓe anday ko honno wonɗa miijorade émotion ji ma ɗin yoni si ɓe joɗɗinanima ɗon ko Adem ɓalejo janɗuɗo seeɗa marɗo telende so tawi noon ko min e makko wondi e suudu na mi yeehi andu woɓɓe no muññi woɓɓe ala muññare woɓɓe si wiyama ko kaari geru ma ɓenna mi accidimo e Allah woɓɓe si innama ko ɓe warete ngal ɓe rewata wo ngal ɓe rewata ɓe lanna par ce que ɓe sikkay malheur feƴƴuɗo e hoore maɓɓe on fuu ko an hara a anda weeti niɓɓi e gurna maɓɓe ɗa hara jikku makko wonɗo mo naadude ɗum way mo wondi e mum himo wondi e bone himo wondi e penade himo wondi e naafiɗan kam e ɗum ɗo yadata e wondi kam yadata e ɗaɓɓere no na si naati to muncay fillito ɗo han si ko ɓenguma yahata batin ndaaru so accita ɓay woɓɓe no mum par l'ignorance ɓe anda sa tawi kaka ƴiƴam makko woni faut libérer la femme ɗa si tawi ko gorko ma yahata batin haɓɓa talki wujo coofe innan goɗɗo kambana yimɓe inna yimɓe no jokki ɗum woɓɓe c'est par l'ignorance ko majjere ndaaru si ko majjere yewtamo si o change vous continue si tawi kaka ƴiƴam woni ay woɓɓe ka ƴiƴam woni ko noon ne ira des décennies c'est-à-dire des générations et des générations siɗa faala son jitota ɗaɓɓitu laawol ko hay ɓiɓɓe ko heɓantamo kon ko seytanuji wonɗamo heɓanta ɗaɓɓitu laawol fermungal dambuga yaltaɗo je précise sa yiri modi ma talguru dogu so tawi o accitata yaltu few hiɓe wawi wi'ude mo ñandego so perdi jawdi ma o heɓali jawdi ko an ko jelo sikki ko sabu moɓe jombi on ɓe heɓiri jawdi si goɗɗo hoolike ko ila jombi kaari ko ɗum addi jawdi andi on no wawi hoolade si o perdi jawdi ndin ko an kadi oui si goɗɗo no hooli ko oɗo debbo ardi arsi kam andu kadi mo wawi hoolade ko ardi kata andu non c'est très simple là des gens ils éliminent ɓe warete on ils vont t'empoisonner parce qu'il va pas te pardonner goɗɗo wondata e nagge e nder suudu nagge kaka dingira wonata
na e nder suudu sa andi ko nagge wonduɗa andi majjuɗo e nagge na goto mo anda si a andinimo famay ko changea mais jogiiɗo ɗum diina tawɗo ka makko ko diina on ɗon wota soñjito mogu piiji maɗe sertiron no moƴƴiri ya assez de portes qui sont ouvertes parce que ka wonɗa ɗon tu es en danger o ñamminte ɗon goɗɗum a ñawdoto ha maya ndikkata ɓernde ma nden kan nde ɓuttata aduna kala jogiiɗo talko kala lortoɗo coofe ɓaati ɓernde makko ɓuttata aduna mo waddi ɗum il faut aller ici ndaaro neɗɗo jogiiɗo talkol ɓernde makko ɓuttata aduna naaka golle makko naaka relation ji makko hay sondu aati takko makko himo mari firo ɗum o firay hay ko o feggoto ɓernde makko ɓuttata aduna ka hoore leydi ɗo fodde himo joggi diina penar donc ara en wi karande laawol piiji ɗin fof aray makka moƴƴi si tawi bone ala nder to siɗa faala dewgal ma ngal yo moƴƴu yaltin bone nder to golle maɗen yaltin bone nder to merci Adama Diallo Maimouna Bensoko Diallo Ibrahima Diallo yaltin fenande nder to no satti haalugo gonga no satti mais ça te libère ƴettu balɗe 40 pour l'apprentissage maɗɗoɗa gonga tutta gonga ndara comment ta vie va changer hay koyɗi maɗi sa goɗɗo wima min miɗa hoyɗa cono cana innu gurdam maɗan ko cono cana si goɗɗo wiɗa miɗa hoyɗude kabine innu ko a kabine si goɗɗo wima miɗa hoyɗude nayi e dammi innu ko a ɗum goyi konko hoyɗuɗa ɗon c'est à dire ko wonɗa miijade konko film mum ɓe addamma ko nagge yiɗa hangi na affaire ñande fes ko a nagge c'est le message très clair ko beppe yiɗa hanki yiɗa yaaɓi ɗum no wujji ɓandu ma ɗum ko a bepperi ko moƴƴi ala e ma c'est-à-dire message ji ɗin ara yara ɗi laaɓi et puis on transforme ça ara wi si baafal goo no fermade andu baafe goo no udditade aduna o foppet ko no o waɗi non baafal ombota ko ha hande gongal tawa udditade ɗum wota jaɓu neeɓugol e baafal ombangal si tawi e nder wondigal ma e gorko ma debbo a yiyale hay hunde hande kadi ko joɗɗinayma andu baafal goo udditike automatiquement c'est-à-dire ngal ombike gongal goo udditike mais changegol ma position fewta hucca ngal ɗon baafa c'est tout à fait un problème pour d'autres il y a tellement d'opportunités dans le monde lannode kala hunde ko fuɗɗode goɗɗum mais ɗo no ko ɓuysata ni lannode kala hunde manto ɗum ko fuɗɗode goɗɗum ngo ayiye ɗo joni fello sikka sa hewti ka dow fello lanni lannani si a ndaari moƴƴi a taway ko fuɗɗode nokku go kadi ko ɗum waɗi pelle goo a yiyata pelle goo ha ƴawaɗi
wana o biklo joni sa fuɗɗi ke ɗo a ari ha ɗo a sikka lanni meeɗa wawi tourne cippora kadi ƴawoya ka nokkuɗo mais malheureusement fayda needi no ne'ira ɗen noon si goɗɗo sa nani no dewgal hay humirte a taway ça fait peur dewgal no humirte no sa yi ça fait tellement peur c'est à dire sonnajo on sikkay woni ko kanko jeyi kungurun ɗo kungraun ɗo hande kadi quoi a nani mo inna moodi an a sikkay so wi téléphone an graun kun kadi sa nani no inna ɓengu an non c'est à dire no yurmi a sikkay téléphone ma ko ɗum goto e maɓɓe heɓilanaki waɗugol no travail ma interne de sa propre personne fi yo gaddewgal mum kaw wi ɗon ko min jeyi sam fils dewgal na non dewgal ko ngesa mba lowre ɗiɗi ɗum ɗo ko remete an debbo ko ngesa mba remata sona ɗum a yahay batini wallitoma yumma ma wallitoma bemma wallitoma bande ko ɗum yiyata ka yira ɓe jogi téléphone ngati pedike ngati ay ni a remata lowre mande c'est un travail e ko nde honnuno onde mano goɗɗo gollata gollal ko sa formike il faut se former avant le mariage ekkito moƴƴingol wurere ekkito dankagol suudu ekkito golle ekkito relation humaine ko honno bani adama wondirta si a yehi ɗon ko moodi an e buyon ka fayo en wi moodi ma no wawi wonde moodi gon an une seconde ɓengu ma no wawi wonde ɓengu goɗɗo seconde goto paw mais si tawi yiɗa remude lewre mande bi isnillahi hara a waɗi devoir ma remu lowre mande ngacca wigal ko ɓengu an ko mari an ko entreprise an hey a jeeya puttere ça c'est la seule vérité du monde rien ne t'appartient hay pousse a jeeya hay pousse a jeeya c'est juste des illusions waɗu ko duwaɗa wadde ko waɗu golle maɗa c'est à dire e nder relation o hiɗa faala yo moƴƴu yo laabe ko non gollal ngal yaltin bone nder ton yaltin fenande nder ton yaltin nandolla nder ton no signino ɗum hay ko signinaaki no laaɓinkinoy ko non c'est pas ça soit authentique wota wondiɗo ma o jiɓo ko aadenge hon ɗum wondi les pervers narcissique faminkino no yiiɗi goɗɗo hara ko beppal hara ko e ngengu o woni si tawi an dewgal ma ngal a waɗata ɗum ɗo andu dewgal ma ngal woni poubelle publique yani ko non toilette publique fo wara joɗɗinam mbiɗa huti gorko mo gorko ɗimmojo ma joɗɗintama landama hi konno waɗi hay ɓortuɗa tuba ma mban yiwa ɗo ɓorta tuba ma mban wi yaha jomba debbo
gorko wano ma joɗɗine innama hi wajib porte tuba ma ba iwa non parce que ta femme ne va jamais te respecter. Ta femme ne va jamais te respecter. Mi fillito an ko a capitaine jo ka bateau umma capitaine jo e bateau go cippine ka bateau ma landoma hi waɗa mo compte rendu. Ta femme ne va jamais te respecter. ko ɗum waɗi si ɓengu ma inni hiɗon nodda ñawore innima on ñawowo ɗon a taƴay mi ala haldinde mo. Là ça va plus se répéter. Inna kala wiɗo joɗɗinaylam mi taƴay. Là il va jamais, elle ne va jamais se hasarder. Si tawi ko yimɓe ɓe o teddinta, elle ne va jamais se hasarder. Si tawi o ñawday temmore mon de ñawday, so ñawdatande seedo. Kala ko ala sutura ko ko kuddi. Yawugol gorko wano ma joɗɗine landoma konko sifotoɗa ɗon no way sa acci tuba ma mba ngaɓani ko tuba ma mba ngaccuɗa ɗo. Andu kadi buy ko ɗon suusata jokkugol ɓengu ma way ko ɗum waɗi ka islam si gorko e debbo haɓi tawi ɓe wawali moƴƴintinde hakkunde maɓɓe na jama joɗoto ñawa. Islam jaɓar ɗum na tribunal. Ko goto nunɗuɗo joma gunɗo représentata gorko o, goto nunɗuɗo joma gunɗo représentata sonnajo. ko ɗum waɗi si seede ɓe waɗa ɓeɗo ɗiɗo wona ñawore woni ɓe addude ko argol ndaara. Si tawi ɓe waway wondirde no moƴƴiri ɓe wonda, si tawi ɓe wata wondirde no moƴƴiri ɓe seeda. ko ɗum woni ɓe addude koy. ko noon ɗiɗo ñawidirta par ce que son winni on yewtay ɗon ɓe ñaawa on no gasa on yafondirta aduna par ce que goɗɗo e mon fena e hoore goɗɗo. mais si onon ɗiɗo on jooɗi kaka nder suudu ɗon wawi ñawidirta. kono noon wona nonne iramo na nonne iraɗo neydi penale. si goɗɗo no ne'ira neydi fenade ɗum ta ɗaɓɓu yewtere hakkunde. c'est à dire ka wiyata bem makko no tooña yumma makko goɗɗo ara inna nene on heɓata gonga e hoore baaba ma ka o wiyata ɓiɗɗo no tooña nene o yiya aaden diina yankojo no ara jooɗo inna ɓiɗɗo heɓata gonga. siko on ɗon ɗum wota naato e haala par ce que haray bulonje gono toon ɓe seeraki ɗum noon na naato. mi innima ɓeeɗiɗo arayɓe na ñawore won ɓe addude mokko baaɓe nonɗuɓe ɗiɗo tawata ko yewtete ɗon kon nanetake ka yaasi. c'est à dire ko 4 personnes an e ɓengu ma, goto représentant ma, goto représentant debbo, c'est à dire avocat jo debbo e avocat jo ma. ɓeɗo na ñawore won ɓe addude ko ndaarugol situation mon on. si on waway wondude no moƴƴiri ɓe wallito ma no on wawata wondude moƴƴiri ɓe wallito on kadi seedon no moƴƴiri ko alda e ukkidirgol jama. ko onon ɗiɗo mari probléme na aduna on heɓi probléme waɗi hen. woɓɓe no faala ɗanade accu yimɓe ɓe ɗano. Merci Adams Diallo. Donc ɓe ɗiɗo arayɓe ɓe islam inni on ɗaɓɓu yimɓe ɗiɗo ɗum kadi de o tawa on waɗino travaillement interne. c'est à dire on ndaari onon ɗiɗo ronku. faut pas brûler les étapes. c'est à dire si hawre waɗi gorko on jooɗo
debbo on jooɗo il faut qu'il ait de la non communication ngala yewtere yan c'est-à-dire personne n'écoute neɗɗo kam mo ne'iraka jentagol mais c'est problème de parler avec les gens sina ɗum si tawi bana adama no ne'ira jentagol mais kala ko yewta faltodirte kala ko faltodira famodirte gorko on adda poñji mum ɗin sonnajo on adda poñji mum ɗin hakkunde mon laaɓa joni ko ombo toñu ɗon kadi wonta hersu wigol vraiment ko min to et puis c'est fini si toñe ɗen yalti e kene c'est fini le problème est résolu si tawi noon ɗum ɗon wata gasude gorko on no ne a neydi ko haalde dowga ko debbo on no ne a neydi ko haalde de neydi pena kala no jogui gonga wi mum donc ɗon haray ɓe ɗiɗo nunduɓe ara ɓen ɗo ngala on yaltinde ka bateau mum ɓe ala arde jattugol gorkon capitaine yagal makko ngal ɓe ara e woni ɓe ndaara si tawi hiɗon wawi wondude no moƴƴiri ɓe accompagna on si tawi on wata wondude no moƴƴiri ɓe accompagna on kadi seedon no moƴƴiri donc il hande si tawi an ko balɗe ɗiɗi balɗe tati ɓe sonnajo ma on ma modi ma no noddutuma conférence ñawore nokkugo andu ko tuuba ma mban wona ɓortoyede ton siko a debbo ko wudere ma nden wona accoyede ton kala ko ala gundo ala barki ko hay ɓikkoy ko heɓata koy wona e ɓikkoy laawol donc aran wi gurnan ɗan no heewi tew sababuji ko enen noon wawata darde ko sababuji honɗi faala ɗen jogade lanni par ce que Allah kanko na o bani adam himo mari ko lannata kono noon o forçatama ya ƴettu goɗɗum par ce que ko ɗum waɗi so waɗima bani adam o forçatama na leggal na fen sa suɓike laawol nano o addira ɗo garsike ma sa suɓike fenade bone naafiyankago nandintinago no nunna hay ko moƴƴa no wiya awa hay ko faalaka wiide awa sa suɓ ko ɗon addarsike ma tu sam fisto sa ko laawol ngol suɓiɗa kanko mo mari galleji ɗiɗi kanko tagiri ɗiɗi kam nano e ñaama sa suɓike ñaamo o addira ɗon kadi ko kanko o addira ɗon sa inni he moɗi ɗo on sofi nani o inna joni gonto fa Allah nangude kadi haɗen fa alama artirde ñamde o addira ɗon kadi kono noon woɓɓe hakke ko tawi koɓe nandolla hiɓe ka nano hiɓe wi kaka ñamo ɓe woni on ɗon noon no mari probléme c'est à dire hiɗa ka laawol nano ka penala kono noon ko gonga kanno Merci Yassine Diallo. Ko honno non wawirta changer parce que le changement c'est tout à fait un problème. Goɗɗo ha hande heɓali ko weltinta ɗum sona goɗɗum o wacciti ma ko goɗɗum o fuɗɗi joni an hiɗa metti tun hiɗa haaɗi mais tu ne veux rien changer dans ta vie a metta haɗa ha ñande mayiɗa naata mayagal Allah naade yiide sa yaadi yawmal qiyama e mettede e haaɗede ko jahannama woni geɓal ma sere mo kala e client mum laawol ɓurgol raɓɓidude fiyo bana adama waawu changude e waawu waylagol ko be jaɓa piiji ɗiɗi tawa ɗi fof hiɗa jaɓi hiɗa jaɓi jarnede wacci sadi hiɗa jaɓugol waccede
e jaɓugol aybinede a jaɓay ɗi ɗiɗi kala needi buy ko ne'iraɗen hiɗen jaɓi teddinede mais en jaɓata aybinede ko ɓuri heewi ko goɗɗo no teddine hoore fenaade sabu jawdi maandi sabu position ma mais ko ɓuri heewde ko goɗɗo aybintama e hoore fenaade sa ndaari a taway aybin kun hay yikun ton hay siko 1% fi won ɗum ɗe leɗɗe e ɗi puɗi hiɗi haton jini e ndiyam hiɗi haton jini e naange fiyo ɗi njallu an kadi ko noon wawɗa hiɗa haton jini e weltantoɓe ma hiɗa haton jini eɓe weltantako ma ɓe ɗiɗo kala goɗɗo jarne goɗɗo aybini jarnuɗo ma no wawma ɗaynude wawma ɗaynude imo wawma ɗaynude goɗɗo no wawma wi'ude wama ala andi ko Allah tumun ɗum laysa kamislihi shay wa Allah ala ko kanko tumun goɗɗo no wawma wi'ude ɗum wama ala ɓurɗoma ala hara ko a beppe hara ko a fus mais goɗɗo kadi no wawma wiide noggo ko a ñoogo ɓeɗo ɗiɗo ko ya jaɓu yewtere oɗo nde jaɓa yewtere oɗo nde ƴewitoɗa ɗum kono sa jaɓi yewtere wama ala a jaɓali yewtere ko a fus si tawi fus on no ma ko on fus ɗon sakkitorto yaltoyde tawa laawike bani adama ko darorgal bani adama goo a jaɓay wonugol finuɗo uddutuɗo gite ko ɗumen ta awareness uddita gite janga hoorema laaɓana hoorema ɗum ko ngalu fanɗugu ko aduna ɗo ngalu mettungu heɓude kono ko ngalu ɓannay ɗum goɗɗo e Allah subhanahu wa taala ngalu naada e goɗɗo aljanna tawgol hiɗa laaɓani hoore ma c'est à dire no way ko darata conci maɗi si soɓe no e majji hara ɗaynitaaki par ce que soɓe luuɓay luuɓe te an taw si luuɓa goɗɗo goo mais réalité o nde wonno a ɗayni hoorema ko ɗum waɗi woni ɗon ha tawi ko goɗɗo yo haala sina ɗum ko an taw jogii kinal hiɗa jogii kinal très puissant si soɓe no luuɓude e ma ko an taw wattoto andude mais de fait que a wayli message o a faw ko ni way a ɗum na ella ma wurinna inna ko parfait ko an artoto andude si goɗɗum no luuɓude e ma banadama no andi wonkin no andi hoore kono nde wonno ngande nden hiɗa wayli hiɗa defini donc goɗɗo goo fuɗɗo haalde si tawi an luuɓima a waɗi ni a inni hino a yii a immike a yehi a yitti gonɗon concol ma a looti nokkure ka soɓi ɗo mi tañƴini de a nanirta goɗɗo kono si goɗɗo inni ino beppe de ayni aka manga yahiɗa yeeso gaɗɗe kadi jogo kinal ngal ɗe ko beppe o betteke mango non nandi couleur kono beppe ko beppe bappe mango ko mango urata beppe ko beppe luɓata tu peux pas tromper les gens hiɗa wawi ɗayinde hoorema mais tu peux pas tromper les gens à tout temps janga hoorema sincèrement ɗum ko maakiti mettuɗo heɓude a yaltinay ganduɗo ɓe buy wiyaɓe ko makko baaɓe buy amma waccugol ngol ɗum noon no welaɓe no welaɓe wa njuuri gando makko ba kaari mais a yiwe heyi ko a escorojo lola elle comprend rien
e mo escro la cha o jetti komi escro o ya google tappa ko non escro ma ya landra ko non escro ko dayno ñamiro fenande ene mi da dayde yimbe be yewtiri janni mi da feñi ko mi wona mi da yeyde ko mi jogaaki est ce que wona aljanna mi woni yeyde yimbe be le mi jogaaki aljanna est ce que mi ala yaltitande yimbe be yaltitande waliw in le Allah addal certificat signe indi ko mi waliw bon quand tu commences à étudier ça donc ça fuddo to joni sans de yewtereji maadi ka wi'ata yimɓe ɓen non wono wiya enen ɓay kon fof woni muranno no gasa ko on a wi konko wonɗa wiide ɗon wonon yaltinɗa hoorema par ce que waligo noon e ɓorta waligo tuma goɗɗo fuɗɗi wiide onon acce sikko annabi Yunus wonno wadde ko wari wiigo ɗo ɗo acce kanko tawaka acce si on waɗirani Allah halkay on acce ɓenni heewi kam menen a fewtitta men ko par ce que iɗen gandidiri koye fof woni murano o dogi o haɓani o waynaki ha jewɗo mum Allah no nulimo mission wari o yottiniri no duwaka yottinirede o raɗa o dogi kadi hay o habbaki ɗum waɗi ɓayi o bugama tawi munisi o garay jangugol hoore mum laaɓana hoore mum ko ngalu ɗon noon no satti de no satti wiyama gando dimo jawma jawdi dimboɓe galle baba goɗɗo o innama fussaji o innawa bepperi escoro innawa arale ɗum fof no e ma bandi manipulateur non yennila o aybinila yawi kela dangaray lannode yewtere men merci dilataso Bouba Mamoun Diallo Ba Abdoulaye aray garande lawol men en wi piji tati no ton sa yaltiniɗi e nder gurdam maɗan aray makka gurdam maɗan laba kadam hesiɗi kadam foti e wi aran ɗum ko bol ɗimmun ɗum ko fenade tatabum ɗum ko naafigan ka ko nanditinago il faut être authentique e ko jaɓata kon andi yimɓe ɓen ɗum ɗon a jaɓi yewta kadi ha laaɓa ko a jaɓata kon andi yimɓe ɓen a jaɓali yewta kadi ha laaɓa ɓe anda ko ɗum hadi jaɓa c'est l'authenticité kala kan nunɗa hi yo taw hi on ni se ala ɓawma kala kadi ka wiɗa o tawayɗa mara dalil laaɓuɗo kala ko wiɗa hiɗa e mum hara jaɓali wongol feccere ta yaltin feccere nder gurdam kala ko wonata mo woni mum ka diina ma wonu nder ton few ma yalta few ka golle ma wonu nder ton few ma yalta few ka dewgal ma wonu nder ton few ma yalta ta wonu feccere giɗa ka dewgal feccere ɗa wumodiri sanamuji wulure ko partenaire joma ka suudu marɗa mo yewtidata fi partenariat ma fi dewgal ma wona an e aduna on humi ngal dewgal ko hakkude ma e on ɗon ta jaɓu wongol feccere ko ɗum woni nafigantako ko hiɗa e mum et puis tu investis corps et âme tu n'es pas ma ala nder ton non joga no ŋaaño no sotta no naata no yalta no yalti ɗum woni authentique c'est à dire ko ɓuri newade kon ko ɗum ɓuri sattande ni iraɓe needi ɗoygol ko ɓuri newade c'est à dire film ma ko sowɗa ko haalugol ɗum no newi siɗa moni inna miɗa moni wona yamono siñinoɗa innami miɗa habbi non ça c'est pas bon siɗa welti yaltinira welti si a toñama en modi a toñila ko alda e ŋatiniro e naɓa artira soit authentique
kota mobu don on koto e konnago ha wona bum tawande kadi voyage mo retour donc e nder toɓɓere men de gi wi aduna on nyande o nyande sababuji kesi no wudditi wota ni e bafal on bangal pande e wi kadi wota sikko sig dambugal ombike hare ko kammu ngu woni e yanude ma gurdam maɗan lanni no ko goɗɗum woni e fuɗɗade jaɓu non tawgal gaɗɗumɗa ombike dattu mum lanni ayata produit si dattu produit ji go lanni ɓe adda kadi produit ji go ɗi dattu mum woni kesum e sa jaɓali noon sa inni noon lannale mi montay mi waɗa go areyɗa heɗa ɓay se ñoli e inni wota jaɓu ƴettugol defoji ɗin probléme ji ɗin fof naɓa nokkugo yiltutuɗi ɗi ha e lowre ma nde ndara kala ko heɓuma no wodi rôle mo juuɗa no wodi hay so tawi ko a toñaɗo rôle no nder ton ko juuɗa an ko wodanma ko ɗaɓɓitugol kunɗon sans a formule lanne a juwita nanguitatama kono sa ƴetti fof a naɓiri to a wiiɗa toña iɗa heɗa goɗɗo kadi ara joni toña donc aray merci Abdallah Diallo meɗen salmina kala ƴettuɓe tammu jenti nawna Shelly Thérapie eɗen weltano kadi meɗen jarna kala wonɓe sponsor de o page nawna Shelly ɗo wontiranɓe Lagina wontiranɓe États-Unis wontiranɓe Europe wontiranɓe nokku ka wonɗon e nder aduna o. Assalamu aleykum wa rahmatullah.